Sodar jaka senang penda umyong obak bis umyong habakan haka jalang man pen dan semai yakin ukit kam jangka H&M Eastern West Coastal District kabalong haka arpatrik unai tong ajar arpo arpo penda umyong ulaong bagi nengelam dan dikit hot seng balang kemdai masonge so start dan sengol bat lemon habak kilong nengelam seng balang dai demi jelang bak senang bakam juru bat kipat ba haka juga pau ulaong rubah kini kisi kadang ke kentien ke bawang hari da jangkat bomon Ndai ulang bangi ki khasi ni chu pertatan kaktian kat bak wepat gejat benriu kilet le kebomon le bahe kerat bahe snow bahe bam bahe bungza terkan ti kata kanum yalam sunu kan yalam sa ka jinghian arsut jong kitu gini nong yalam di bale hak tak kau kan bibak don hak suki kin sebulam klai bi ndai tapi don sio suki watang sau buarum mi mentoy bangga kini orang kata bagi dan hanu ni dan kam banbat yang buram yang ikhtiar hak diksi kadang tu ke kenhuan kemarin kalau tu kelari ki kam ko senang jadi ngan hapan ya jitip itu kumni ki ang babalai ya jitip boleh sebuman solar juga ya na kisno Tiki opini bersumet, tiki kat kelas saya keseng kejuni, tengah so kata kalau kejuni lam bapa kalah. Kata kali jing white board. Lada kita kita haji saya, bang sini kumpi, noi lam snow, minyak terilang. Om bapa ni kumpi penjerong rendang, mau penjerong rendang ba, mengangalam, nuat penguntat. Itu kan kuis ni. Tiki kamu buat apa ni kalau ba ngayui. Bahag ni kupur kumta kari bagajan teriu jeni kadon sisa ha kijing tieng kijing sri te pia ina la pila ja chlong bala pisim jeng kan ja puslong ki kasi jeni kede ki minority tingat ni primer minority gidon apa chlong ki bre jeni mata tar salah kamu kebenar tu pemi ya surau kilate apa chlong dan cakap non misu kasih tu. Balai dan minority lanet pa. Balai lanet pa. Kejengkeli gede kita. Balai lanet pa. Ni kum kejat beliau juga rekalang sembalang. Ni yang pertama bagi dia beliau ayah ke ILP. KLP kemamon banyak dah yang kejiwat pun tertap jong hepa. Na gilai kistit sa kajalan tu. Ni pertas tahu ya. Kiwai bende kalau ada penterikan ya ke ALP hang ni apa kistit tu. Kalau ada penterikan asal. Berkata kalau bisa isu yang kasih bantuan apa kali kistit. Kata dia ALP ke kiwai kalau ada penterikan. Mengikhlas tu. Kalau ada penterikan. Pernah ni KLP, jauh kiwai kita beliau. Kalau sedang rum, hakinok kendor rum talas sedang rum. Bang om syasyo yau kasih bantuan, hapo kene keri kasih cacian. Lada mau kita sumba, semluma. Mereka itu mampuan tahu. Mangi nilai sah kiwai penerkam tak kecil, tak kecadam. Begitu klaim, mau sumnur. Lagi baik penerkam dah keklik, kita penerkam dah kecepian, mentah kita penerok, no ni iman dah saya itu kita perang. Small family is a happy family. Kata ketika ILP itu, kiau om dan kan manja don sibuk ikut, nomor prinsip jenjang, pengemlang besar, pengemlang ketiak, pengemlang pemhe, pengemlang besar. Tema tadi kita tinggi kelas untuk nanti kata. Dan kibri mempuasi pensyukurin masuk waban habrio bentar. Dan tadi kibri pensyukurin mukwakti nomor waban yang free suliat sahu kebangunan tertentu. Dan pada desa yokon tayiwe labian. Kini kecil penduna jumi kecil karoi kibri jumi kan persapan yang ini. Jiran katung ka sensas desi kasih jengi la benda tempat khasau lan khasanlah apa mesti itu. Telo lagi don ham ni kerto perkat sasan husna ngin saduna khasanlah ngin senang guna Ladang ini kami merosyo, kita sedang guna
Om dai ba mangi ki khari ki wei bikin wan. De mangi ba sali khot ki wei bikin wan sini. Nama ri napun syong ha ki yeng jini ni don yeng sam rem nyo pratali. Mana ba syong ki yeng sam? Ha ban syong mama, ban syong kanya, nisa setakar, ban syong ki kun ki tin nisa setakar. Ha ban trai ki kam jui ban senjai ni, ban khat ai ni, ban kuntar. Orang kita masuk pelak. Ni si syong ara. Mahabakun Isajano nagani kali bakajai berdiri ujuni. Ngayu idang menen. Wei minister nantai na Pakistan wong kuno. Ni kom ki Muslim. Ni dai banlek penkaroi. Sa itu kiri ke bangdan Muslim. Dia melikakun sibut-sibut. Kenang bagi nyo masensar itu kiri. Nyo man capture itu juga. Ti kelese kene kecakap tinggi kene ki wei. Kaba isa target hangga ko. Ki wei ke sawan man kharoi hande. Mo sawan man kharoi hande bek satlat. Ni nyao mo ta bun kon bun stil singin ma ban sa. Nde ki wei bade. Ki wei bade kila. Balai kita jingau ba nim dan kam ne don kun don kiti. Kalau mai ta jingi kai ni kumno bangin long ki bajai to. Ki bajai pede. Apa asam kita kirang ba ajni ki bawang ba satangkat tu state asam tu kalaban ngamno haki Muslim namar ki karik tu kilo ki baca itu dan kon tang iwe bamsuk labia lagi Muslim kita kon sipau kasalun ki trash down turi garaye redam berkila bal penbiang ya ga yi bisa jadi mo kita kedau ni don kam ya ga jikin net benrio ga jongi ha ni ka por ada ki kita benrio lese ladang siap beriwas hak kita kompekat kejap benda yang jadi kan saja. Ni elise gini sini, tu kecik perta juni hari lejang lekat baman. Situ abang hari lejang lekat baman. Kiwero ke perta ta, makir hari lejang lekat baman. Kila ni kam. Kila ni sini, kila mandi itu ki mil kami asulap. Tek sepak kerja hari lejang lekat baman. Te ni perta dah ketian. Kiwai ilai dah kam. Dia nama terkenal. Naik ni orang tak spy kiri. Kamu tu juga. Aja nak mau. Nidang tak spy. Naik ni orang spy kiri. Lada mai ni dan beliau. Lain apa spy kiri. Kamu habis kat nasi muska. Kamu terkenal. Dia kamu bang David Sa. Siapa bin, siapa ngok. Hari ni kiwai jajib tahu. Kiba lesi nakapor siapa kita siap kita buat kerja lain nak kerja